أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdim shukuri qëra sa në mare gospodare e Allahe Azza wa Jelle e gospodare ku astoria sa sot postojeni gospodari ko adela samo hajri hem kodini uputini salavatim selami biçalaji kamarun bu peygamberi o Muhammedi aleyhisselam le seri familja le selam Allah imsama musha Kula ka trudinen pe gjiko sunjo dive ki praksate anen Kur'ani e suneti ko boron ka oven kaderi Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu pralamen kodini. Allah seri zenea resaja gjiko shovar deshu eftato ajeti tari suratul al-Baqara ajeti koteo Allah azza wa jelle kawacheri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إنما الله عز وجل وكوايتي إن كده موسى بيرنا ردوسه Bačerđa, Wallahi naredini tu menje gurumnjate činen, Allah ole pučle kereali tu maitapi amenca, le amen likomari bamuj, kerea tu ke le amenca. Ao vlenge vakergja o Musa e Benu Israeli. Ko Allahi zaštita rodova, Džahilite ova ili neznalica. Inna Allahe ya'murukum. O Allahi naredini tu menge. A kad teka naredba sojne naredimo baš o Benu Israelčanja, tani naredba potvrdiba. Inne. Čači pase o Allahi tu menje so naredini. A je naredba peja, kada ona nešto naredimo, je naredba peja pkiravi obaveza. Inna Allahe ya'murukum. O Allahi čači pase tu menje naredini. Pa kad to Allah azza wa jelle obratini pe ili pa naredini carjevi. Saje manušenje taro Benu Israelčanja. Znači na ne samo je kakvu pake, ili odredime manušenje. Nego sari jenke odro. Ema kavao vela iskušenje bašo Benu Israel. Hemna bilo samo iskušenje, nego baro iskušenje. So se iskušenje ovela lenge je naredba te činen gurumnja. Se lenge je nejasno, saro dova naredini pe lenge te činen gurumnja, a on kod ova vakti pralanen kada uvela naredimo te činene gurumnja, on od ova vakti rodena sine e ubica, e katile, de sinjape udari ba maškarlende. On od ova periodu, od ova vakti, kod dva momenti on rodena, koje od ova su udarge manuše, rodena kasa, e katile. A naškete halona kava, Lamen rodaj ubica, komu darge manuše, a so, lenge naredini pe te činen gurumja. Ama diken, sada vela lenge odgovor, kola on rodinge. Znači on rodena ubica, komu darge, a odgovor, a vela lenge agihame. Ko devalen haberi, Komu darđa od one manuše? Omu dardog. Od vas omulo. Omulo sose,
Sebepi o Benu Israel nisu aver čane na ne te prihvatili. Kad je Musa alim je vakerio filani mu dargja, a kalema nušeso tu men rodena kole mu dargja, a te tano, on ne bi odmah akceptirinen, ne bi prihvatinen. Pa o Musa, to jest pa Allah azzawajal objavini, te činel pe guruni. Posle, ponao doriko, te lune ajetja, taro, kada počminja kja priča te vačeripe, Uma pe Paulo soneli činel la gurunja, Allah naredini je kje kotorea ta rodia guruni, ta rodam te kod pe kas emule. Pa umulu uštela je vakeri denen haberi komu dar gel. Diken subhanallah. Sojo te pena. Allah rodena komu dar gel emule, ako isto moment je avela naredba te činen gurunja. Emo doa den bunin. Ujedno ako alin je uvela ekta rumare ispušenje. Pa Allah je odgovor pralalen na dela prekao lengoro pejgamberi, nego delalen odgovor ko odgovorano samo na nisavi sumnja, na štitu podvate sumnjine. A odovajtamo so tu štelo mu lojem te penel komu dargane. Pa pane tirini peso mulo te ovo. Ma kad tardi ka savojtamo kva narod. Savojtamo kva narod. Palo sa okla muđize, hem ni'metija, so dikla, hem osetija, hem doživinja, ovaj dane so dikaja savjetane, manušem, dika u stvari, o Musa, ali i selam save na vodoja i sile budi. Pa dobro. Legdje odama naredimo te činen gurunja. So se gurunja. Kad ti si neko bor hikmetija ili sebepije, ovela negdje naredimo te činene gurunja, sad prvo ne bili od ova to sebepi taro pire kalbija te durjaren, od ova božanstvo so ono božavinje. A so božavio? Pa je gurunja. Gurunja božavije. I onda ovela negdje naredimo gurunja te činene. Ne bili so. Činindo je gurunja, te durjaren taro piro kalbi od ova hohavno božanstvo kova on već so. Obožavi nema sine. Jer tega ni bi guruni kolege reakao vela so. Bezvredno. Kaj ništa na vredini. Kaj tamo je talo tepena hikmetija. Inna Allaha i'murukum an tazbehu beqara. Wallahi tu menge so naredini gurunja te činjena. Te činjel pe akva zebeh kate te činjel pe kurbani ko islami i si jekta o duj načinja. Ko duj načinja činjela pe kurbani. Isjamen nehal, emisjamen zebeh. Zebeh tamo činiba po grtlani, hajvani, a nehr tano činiba oko tekaj emen kuvela već ko kolin. Ema koja je tano slučaj, na primjer, ko hajvanja, kola je silen dugačka menja. Sad su si, na primjer, evo kamile, deve. Znači, si duj načinja sad činena pe okurbanja. Pa lim dovela naredimo te činen so Beqara, guruni. A guruni pravalen dobini anav sebepea so Beqara, u stvari ko prevodi lakoro anav značini so haram je kuv. Mislini pe oribaj. Quando ne vaktija o gurunja koristi sadine baš o te orinen pe o kuvija, o njive. Dobro, pa Palo so negdje Allah naredini gurunja te činel, a o Musa negdje od dva prenosini, o lejra nenajem neseva kerena. O Musa, te tehiduna huzua, nazarem tu ljamen ki hajgara, mar keratu ke majtapi amenca. Diken sa o način. Ama pazine, akava odgovor lengoro avela, pa akava, inna Allahe je'murukum
O Allahi tu mengeso naredimi. Penela pe care sinema nu știa robenu Israel sa soa cergeam, suinemu dardo, kana kobia sina doa, inema nu știa robenu Israel cu aine put barbalo. Ma qua barbalo na inele palipeste nasledniko, na ine kute nasledini le soro barbalipa osim le soro ko. Le so prale so čavu. Umene liko je. Ko pavole soro meri baša ili soro mali te nasledini osim le soro prale so čavu. Pa kanele se prale se rečave se do sadia više te džačeri nelea kao ali soro kako te mereu pa odlučini kuma je krat uštel hemle mudali. Hemlelle rakatea hemanelle fardelle am l-al taro e taro benu Israelčanja. Pa sabale ke doštio manuša, araklele. Hem počmije maškar peste kavga rasprava, diskusija tečeren komu darđa, a kale manuše. Pa skoro kuma a logiki lufta maškarlen, borba tekeren, pa e kendra kuma džanea so, maškaramen de isi peygamberi, Elo oameni ca oameni, em ca giaci, le suntem ca puceale. Dacă dale comusa, obavestiele, znači, tarakia situația, so desisale, că eu știe sabale, mara cremu dar de manușe, angal kudar taroieta roven Israel, ce ania, ce mașcat peste cavga, rasprava teceren, obavestiele, pa musa lingeva kezga, inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara. O Allahi tu meni naredini guru jatečine. Pazite. Allah vena rodena komu dargaj manušeo Allahi lengi naredini so guru jatečine. Pa kva lengi olova so šok. Hem lengi reakcija ovela kva lengi relacija ma tetehiduna uzuva mazarem tu Marea muia mența, zare. Tu chelea tu che mența. Amena l-am te pucea tu cum dargea manușe, tu aminge la cherea gurum, ia te cina. Chelea tu che le amen cum ai tapi. Au peigamberii, na ne bicialdo te dele manușența cum ai tapi. Ki haigar. O poslanikia, peigamberia, onta ne nai šukar manuša, hem nai ozbin na tarusa. Čak si kojektaro predaje vjerodostojna kaj je pejgamberenge baragare avela baš o pejgamber ali selam i sine sa je času i dozvolimo ne umete se a zabranimo je pejgamberes. I tamo na buča čak je pejgamberes sine te del de mixar išaretija nešto te saramin sočera nešto te namignina te pana Marijak koje nešto sa ko način to la min reakcija. A kamo li nešto poput toga? Allah sva kerene Musa se. O Musa ma tu le amen ki haigara, amen pučatu kumu darge manuše tu a kerem nge gurumjate čina. Pa i ne naredimo gurumjate čine, ama sar obično, sar stalno, sar uvek, od benu Israelčanja so. Na ule pokorna, nego upotrebljena čak pareva fil. Zarem le amen komaj tapi. Ne sau e debia că, subhanallah, te va chere peigamberese direct la vetu, mai tapili chere amența, hai gara le amen, soi tu ya. Naravno, dikem. Šala tamo nešto je aver, na primjer, šala je nešto je aver, a te mare mui neka sa doi tamo nešto sasvim je aver. Gledajte, dui različita buđa. So se compremottaro ajetia ca te pralare navela toma chereali to amențar haigara. U stvari, na nekava chereali to amențar haigara. Nego qua compremo di bevo marea mui amențar. Jer te mare mui, hem te chere haigara na neisto. Te chere haigara i dozvolimo. Normalno haigara no koja so, pa ne hovaiba. Peygamber aleyhisselam bicanın sinete kere laygara piram alinsa. Şala. Ali şala no koja so nane ovay be.
jer muslimani se kjo s'ma ne dozirimo të hoami pa čak ni ki hajgara, ki šala. Ali kate ko ajeti ave Allah so e Musa se va kergena i ne kerali to amenca hajgara, nego mareali muja amenca. Allah tamo bud po pharu. Bud po barikoa nego li tari hajgara. Pa Suratul Al-Baqara pralanen sebebi akava događaja. Dobini akava navkoj pjera. Sura Al-Baqara gorumni, so ko preoznačeni, dobini anaf sebebi akava događaja. Dobro. Pa u Musalemi Irani, palo su ova ole pučle, leale, kereali to amen zar majtapi kele. U Musalemi لكن جاء قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين والله زاشتي تاروداوا نزناليca tenawa ili jahili tenawa. Soa kerekate ovo. O Musa tuma ko Allah zaštiti tarudawa jahili mate ovo. Te neko kuma kate o Musa falini korkori pesi. Kaj so, demek mato velo neznalica. O Allah azza wa jalla, o manuște falini korkori pes ko Kur'ani, o doa zabrani. Zabraniau Allah ko Kur'ani, o manuș korkori pes, te lufdil, te vazdel. Apoi Allah azza wa jalla, وَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ. Ma korkori tumen so, te falinen. Ma korkori tumen te luftinen, ma korkori tumen te vazden. A kad to Musa pua mena siu taroko, taro jahilija. Pa i tula je kućiba, da li o Musa korkori pes fali akate? No. A kavana kuvela ko zabranimo te pena od ova vid tari pohvala. Te avel neko, na primjer te ovakeri mange, ej, ce bi nam glupao. Njero odgovor bio vel, najnum glupao. A kava najnume glupao, na ne porkori tutte faline. A gjarni, niko pama, ej, ce be glupao i na me najnum glupao. A kava na ne so, na ne korkori tutte te vazdei pa te faline. A kvaitano ne giriba o lošno sifati. A na ne luftiba, na ne vazdiba, na ne pohvaliba, korkori tuti. Neko avala mange pala, ce bi am glupao. E me copina, na be najnum glupao. A kvaitano ne giriba o lošno svojstvo, lošno sifati. A te pene naminum bud pametno, daj nešto radi. A pravo ono ej, ce be glupao i nam. I onda je ono, na našu, na kari. Minum bud pametno. E, a kvajtano više so? Kvajtano luftiba. Kvajtano korkori peste falino insan. Ali te ne girine, lošno sifati, odvana ne luftiba. A kad to dova Musa kerela, e'udhu billahi ene kune mile džahilin. Ne girini o lošno svojstvo, a lošno svojstvo tamo so. To je u džahili, neznanica. Dobro. Pa te ne girine lošno sifati na kuvela, znači kod ova korkori tut te lufdineli pa te vazde. A te pripisine korkori tuče, te čime nešto taro šukari pe, onda znači od te kuvela od ova korkori tute vazde, te faline, te lufdi, buti pa je tani so. Zabrani mi kola kao lajko Kur'anima keri vola tu zeko jem pusekom, ema korkori tu men so. Te luftine. Dobro. Pa palo akava, znači palo so Allahi naredini te činelpe e guruni, ola nastavine na Musa te pučenje. Kalu de'u lana rabbeke yubejin lana mahi. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. Oleva kerge
molin amenge, tire gospodare, tire devle, të objasnimi amenge, sa vi odja gurumni, valani të rëvë. Pa ova kërgja, o Musa lengirine puna, ova kërgja, o Allah, e gurumni në tërmal të ove, ni puri, të jest purani, ani terni, nego maškar od ova, bejne dhalik, maškar so, ni terni, ani pa purani. Nego srednjo doba, te araki, pe srednjo berša, pa kene od ova so tu mendar rodope ko kralj Musa penova. Каква ajeti pravaljen, какая priča, tano dokazi da u pejgamberesuru Muhammedesu alihi salatu wasalam pejgamberluko. Каква ajeti, какая priča. So se pena dokazi etaro dokazi alesaro pejgamberluko, sarša jao peygamberi alihi salam pejanel. Manuško anačitia knjige, Manuško živia ki Meka kote na sine alimia ulema, sine gnodori, avriale Meka, ki Medina, ko Šam, Manuša ulema, taro sledbenikja, taro kitabi, ama ki Meka so, na sine znači neko taro alimia, taro ehlul kitabi, ki Meka ine džehl, neznanje. Manuša obožavije kipija, niko ništa nađaja. Kodua džehl, kodua neznanje, kodua tamine, o pejgamberi avela je ka priča koja pandela pejgamberela hafita Benu Israelčanja. Kaj tamo dokazi su? Je tamo dokazi je pejgambere ali salatu wasalam tamo lesoro čačutno pejgamberluko. Sad šta ja ova kvate džalel, a kaja priča su desija pekasa. Benu Israela. Kad omlađe te čitin, ki Meka alimija ulema tao ehlul kitabi na sine, sine avrijal dan. Emo avela ema čeri sobe. A kaja priča. Pa sine nenge naredimo, baš od Benu Israelčanja, gurumjate čineni. Ama su desini gati. Sine nenge te činene gurumja, ama na pokorisale, odmah. Te pokorinen pe, sa su na pokorisale, em te činen sine bilo save gurumja, biovelnenge sine dobro. Pa pali naredba o Benu Israilu, pali naredba kedo Allahi lengeva kerga presto Musa prenosila la esrelafe inna Allahe je'muru kumen tezbehu bekara, o Allah, če či pase tu menge naredini gurumjate činen. Ola vena neve pučiva. Kalu de ulena rabbeke yubayyin lena mahi, molim tire devle, to objasnini amenge sami gurumni valani. Ali poruate tine akao. Bud te pučen, bud diskusija te čeren. Uvek nešto lenje so, no odgovorija. Ako denat men modisar počpija mengi ili priča, uvek inele nešto so lenje na odgovorija. Dok pa kera uvek pomina, lene me ashabem, ta ni razlika sa rehavaje lephu. O ashabija e pejgambere nikad lea gjatpe ki sa ko način nelina postupije. E muksa nikad e pejgambere but na pučle. Čak bešela ek predaja, ko imam ko taberani bešela ek predaja, taro Ibn Abbas, radijallahu ta'ala anka eva čerđata. O ashabija e pejgambere pučle samo dešuštar pučiva. Samo dešuštar pučiva. Gapom pa dobra koja je. Kaj tamo ne, pazim, za bišutrin verš e objava kozom si ne. O ashabija doso pučle spram bišutrin veršu letamo nešto budhari, budsitno. Budhari. Oni ne, kada ona da je beduini tali pustinja te pučel, lenge si ne odva bajrami. Lenge i ne odva bajrami. Ona su volije nekad neko Allah sa strane, Allah sa strane na ela dogovor baro, tebi prema do pegamberi, pominjamo do ona. Pa je ne pučel. A oni ne voli na tešune.
A ona puçne but, se vepea so poput tërshuje, e poput turdisale ki praksa terena pohari puçne. Pa u Ben Israel, a kate korkori pese paripa cerge se vepea so but puçne. So poput tërpuçne, po paravlenge odgovor so. Abo seni. Ola bi puçen, odgovor aver bijalo. Ola bi puçen, odgovor bijalo aver. Te na puçen sine but, dovoljno bi ovel, te činen sine bilo savi gurunu. Su se neki početka ko anguno ajete Allah kuma Inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara. But jednostavno. O Allahi čači pase tu menje naredili te činen so guruni. Nema veze savi. Ma je bitno na kje verša, na kje od uloga. Bilo savi gurunite čine od ovaj. Ama na, oni ne znati žena, bolje bute pučen, onda vera ako mu zerla. Hajde tu molim ti red devlem pučne, to objasnine, a menge savi gurunite ove. Pa kje da već pučne, ba kerdo sine nenge, inneha beqaratu la faridu wa la bikrun awanu bejne zalik. Najguruni na tromal to ni purani, ni terni. Nego maškaro doba. To je srednja doba. Generalno ko sam pari pakao. Hajdara gurunja koja ne, ni purani, ni terni. Nego nešto maškarate. Muksa, akva la faridu. Farid, da ni pralaren guruni koja bijandja bud gurunjen. Ama narodila pesarki, sobrom. La farid. Na guruni koja bud bijanja. To jest guruni koja je tani so. Beršali, uglavnom gurunja koja je beršali. Bijanje bud gurunje. Ama, so isto. La faridu, wa la bikr. A bikr gurunja i tane gurunja koja na bijanje ništa, niks. Nije ka gurunja. Nije ka gurunja. A van, tani guruni koja bijangea jek ili dujen. Probabil vaša kja vrsta kaj tani najšukar vrsta ta gurunja koja bijangea jek ili dujen. A dikle neko zom pari palo. Znači, inneha beqaratun ga je tani guruni. La faridu wa la bikr awanun bejne zali. Bud pari palo lige. Trin bučale objasnili peko so samo savi guruni. Evo. Eko kraja panjena, dojto puti. Fefa'alu ma tu'merun. Kereno do vas o tumenje so. Naredini pe. Ama Allah, na čilote, palem ki naredba kašu kejuri. Palo do vas, nastavile na pire pučiva, na čunote. Paze na kanala. Soj ne potvrdo glava, soj ne pouporna te pučen, pophavo odgovor lenje si ne avelo. Dobro, ma kad tamo inša Allah ta'ala kačova, kad nastavina dalje, inša Allah ta'ala, avelo koliko tefsiri na ne, uduro dujtu inša Allah kao kad nastavina, te dika so panga ola pučle, sad odgovor ja, tari strana da esiri azaođele dobini. Jer Allah a dobor uporno ako piro pući bajne da korkori peso pari pande. Te ne bi si ne bud pučen, bi ovel bi završini pe samo podova. Činen gurunja, bilo save, na kelela se ne uluga. Allah azaođele dok ne svakoj hajri, oni sa steku sa bolje, kad inša Allah ta'ala kačova, pa ka nastavina, kada Allah azaođele kada zurini inša Allah. Wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.